Kardom aprang senior is today news kilang aradwan pansami kardom pipa peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Tumon kithe pen hemrit kana hok duna tuma phan non puta rap dam bangabe. Tumon kithe pen kisung ki phoara tum ningduk chipaklang pon. Lasong sila kain ko ra drug duwar baguri constituency ke parlo la khaini dula marakania terona rongalong kidam tang jami poni phai kriner kebarni surini rank ko ra phorni tumon kithe parpik jok penang ana hem tunatum hem rikana hok dun dulu Facebook WhatsApp group along hai hui paklang pon lap stame maduara charya song tum stame rabdam bangabe pinlang duwar baguri constituency along la pen karbiang long along ning ki me bang phubang pi aveloma puta pinangana radatum ning jedang ning ki me CEM Dr. Tuliram Ranghang Education EM Richard Togbi MLA Dr. Nomor Momina Tumaphan nang ravek thapusi chuning report pidu tante ko ana hok mala pen kisung ge phoatum pen ko PC nilitum Northeast Today News apherang ke Avinas Tok bialong birta na ke pale dunma ang tonaram thile arjupansin Dulamara Penavinas Tok Bi Report Northeast Today News nang litum pining via porke chutun chodang athai vilo la non la dak aning ang sam bayisi apor la bang sotumon memen ke charting ke bang pena posi nang li hem la boson phanupon dak la senir ding ke lalo mo pen tan teng lo mane athe men mase oi plak lam tema posi mane la son tha ihum ba hem le nang rap thute kulam le ne tema non ta anke men ma ke chikim ta tong thik the la hen le tu ma hen ba ke te la hem so pitong pulang ne vel nang li ben pini pudun ni ma dak sadom Benana ma cetun sedang tawe pini weke tikup si cetun sedang kok pasti sabah kira dote boya si ni ni ben ta chini nang litum ma mian chithan the ne li men ba ke mohon teron ni ka chisi na Gosnar Evangelical Lutheran Church alongta Easter Sunday katalon pon Lason si jami po chikloni phain koi rongagora ji church along Easter Sunday mati Jisu ki chipen ki thur ajai me ki paman pon bangso jai me long pastor umor rong parpensi mai chori pon ki chengalun number trogner kebrai si alang li thur tanglo bwalun pen na joksi mai cheng pon apitu miss mirmilin tirang pipensi kang thur bai ber lang pon Lapena bang sto Star Sunday aja meke paman pon along Bible kang chirp athipiki en ponaki metuaning pin coroner kepaning so isi pen sir kepan adun thumondeli secretary Mr. Samuel terang alang lihin pensi aluhi kido ana phan pachini pon lapena bang sto aja meke paman pon along kang bai pon tang speaker mate than bang pastor Rajen Singer alang lipen na joksi jumisen arnamalam than pajermi pon Arnamalam than det pen a phi than bang a phan ningi doan pen give high hoods me chipipon lapen thu labang so jai megalong Sunday school student lapen ni marli risoi jang parta sarmar tum pena jok jumisen langmesen ki kan kilun paklang pon lason si labang so jai meke paman pon along aluhiaman pen ka chitong dun lake la khain ko rap video pani constituency ke parlo VDC chairperson sangpi Ilis terang tiron pi Suresh Lekthe Basa Piteron pi Thomas terang Biren terang amparta pinangan ki thegi ding tum chitong dun pen arna maphan anong ke pathip dun pen mission met pen mai pi jutpon arnam lang pi bendurom terang report Northeast Today News Lang birig rong pia rong along arlong chuhua dhorama tumpen the sire ki thona jame ki deng pa Lason si jami po chiklo ni phai inkoi surihini reng ko raisi Borjan constituency ke palu HDP lang birig rong pia rong along arlong chuhu ki kroya dhorama tumpen karli tang tuma phan the sire ki thona jame ki deng pa
labang so thesere ki thona long ka chepa hem phu pon bamon po dhuni rong pi la pen barim rong pi atum pensi chepa hem phu pon la pen aparta labang so thesere ki thon laki aningkan bangsi klem pon upusi pachimi pon la sipining an ke inkoi ra hini an pleng tang lu pusi labang so thesere ki thon pon ajami pidu pon la pen bang so thesere ki thon pon along laki karli tanga tuma phansi panong polu la pen aparta do wan hinia tum chingrum si kachiki mo sai deng pon bang so thesere ki thon pon along don thongkep ra ki thom nang chitong dun puta pachini pon baba sojan singh kropen diren kro soro rong pi atum anta bang so along chirap chitudun borjan pen hem phuingti report northeast today news Nanti pini biar tak kelan si kanton pay lo domi thang me kardo.